Football Khovela Club in Elna ngai Thlirlawkna nia langmek chu UEFA Champions League hi ani ome. European football industry hi khovel thliron ania. Heta hian UEFA Champions League le Europa League te khel thin ania. Tuntuma hian UEFA Champions League round hnungber khel tur. Chumi in ngong anei thei. Ngai nom tak tak te kan soidon ani. Soizauna kan chan ma in video masalama khan Champions League ka team in Lutte chinfel dan tur kan soito kha tuna kan soitur ti fia zwal thei tu hi ania. Enle du tan description a link karonda tele. UEFA Champions League season kalme ka group stage ram na nungber hi thole ni zan le ni la ni zana te hian khel ani dona. Ngai nom tak tak thil thleng tura om nual. Kan tel masaka group leader te hian last 16 na group danga te bula pani na team an tum dona. Ma seram khat team te chu last 16 na hian anin ma chon thei ri lo. English team pali in last 16 an lu chuan te bula an din mun pakhat na emo pani na emo poni sela anin ma chon thei ri don lova chu wangin English team tan PSG te Bayern Munich ti tenen in sut na chance asang zuala. Te bula pakhat na emo pani na emo an ni ho vek ani ero chuan thuran ni ta se. Season kalme ka hian group tina match nga theu an khel toa. Match khel ma bak tum khat theu chau team tinin an nei toa. Group A atang hian Ruta ila. Group A hian Italian club Napoli in khel nga ala chak vekin point som panganen ma an hruaya. An mani neighbor tu chu English club Liverpool ni in. An ni hian point som pani an neya. Napoli chau hi nelo nein team dang point hum nei mek Ajax le Rangers te home le away ya an ne ve toa. Napoli le Liverpool te hian group A atangin last 16 anin langkai fel to. Ma se thole ni zan lai pelda khalle chan ve a hian Anfield ta Napoli an leng lu dona. Heta hian Liverpool hian te bula Napoli chunga la om theina hun tha an nei. Point inang te hi goal difference a chinfel an ningal ngot don lova. Chinfel na tur dan masa a om kha. Chu atingai nom tu le boruak tilian zual tu zinga mi ani ta chia. Anin khel masaka kha Napoli hi goal khatin an chaka. Chu wangin tuntuma hian Liverpool hi silifa emo goal khat emo. Napoli aya goalia an khung tam zok chawin. Liverpool hi Napoli chunga anom theya. Goal khata Liverpool hi an chak ve ani ero chuan. Te bula pakhan na tur zok hi in kai hroina video masalama kan seito ang khan chinfel ani ang. Pathum na a ommek Ajaxian an machon tu Rangers hi silifai nan ne toa. Tuntuma hian Rangers hian silifaya an helet ve ani chuan. Anni po hi chinfel dan kong in kai hroina omsa angin dap angai don ani. Chu wangin group A hian last 16 Lutte team an chiang toa. Aba group leader tur ala chiang lova. Europa League khel tur ala chiang lo boka. European competition khel zui lo tur team atu bernge ala chiang lo boka. Thole ni zana avain an chingfel don ani. Group B Belgian club tha Club Brugge in point som nein pani na Portuguese club tha FC Porto in point kwa an neya. Anni pani hian last 16 anin langkai chiang to. Te bula pathumna Atletico Madrid in point nga nein. Palina Bayer Leverkusen in point li an nei mek boka. He group a hian last 16 Lutte team te chau an la chiang. Thole ni zan dar som pakhale mini som panga hian group B match na hnungber hi khel ani dona. Heta hian group leader tu Tihchian ani don ba ka Europa League khel tu Tihchian ani anga. Khel zui tur nei lem lova tlatop tu Tihchian ani don bok. Chu wangin alangai nom zeka. Porto in Atletico Madrid an mi khwal dona, Leverkusen in Club Brugge an mi khwal dona. Club Brugge in point 2 man hlo chuan te bula pakhat na an nianga. Club Brugge hian draw result an neya. Porto hian point 2 man hlo si chuan Porto hi te bula pakhat na an ni dai thungang. Club Brugge le Porto te hian draw result ve an nei chuan Club Brugge pakhat na Porto pani na an ni don ani. Bayer Leverkusen hian point an hlo ngei angai thunga. Ma se Atletico Madrid result ta anin ngat. Atletico Madrid in point 2 man hlo chuan Leverkusen tan be sei tura om lo. Madrid club in Europa League an khelang. Ma se Atletico Madrid hian draw result an nei chuan Leverkusen in point 2 man hlo si chuan Leverkusen zoken Europa League an khel don ani. Atletico Madrid hi tlomin point hlo bel lo se
Leverkusen hian point khat chau an hlo chuak ani point in za si in head to head a chung nung jok an ni awangin Bayer Leverkusen hian Europa League an khel dai don chu wangin thil thleng thei hi ngai ven om tak alani Group C tholeni zan lai pel dar khale achan vea in khel tur te hi chu anom dan tur a chiang vek to a Bayern Munich phak thei an ni to lova Bayern hian last 16 hi tebula pakhat ani chungin anin hlang kai don ti a chiang vek to a Inter Milan pahnina ani don ti a chiang to boka Barcelona in Europa League an khel don ti a chiang to bok Victoria Pilsen hian point la nei lovin an match na hnung bera chakpo ni se table monga an om dona engma be seitur an nei lo Group C a hi chuan team omte anin chingfel nei angreng viau Group D hi angai nom ta hle Tottenham in point riat nen ma an hruaya Sporting Lisbon in point sari nen an dota Frankfurt in point sari vek nein Marseille in point ruk an nei mek Group D a team chin te hian tholeni zan lai pel dar khalle achan ve hian an group match na hnung ber an khel don Marseille in Tottenham an mi khwal dona Sporting in Frankfurt an mi khwal don bok team tin hian din mun thaber an la be sei thei veka team tin hi din mun chebera an la om thei vek table monga om mek Marseille hian an mi khwal tur Tottenham hi an hne chuan Marseille hian last 16 an lu dai dona Tottenham hi an chak chuan last 16 an lu don thunga Spurs tan hian draw result po a him to anin draw ani chuan Sporting le Frankfurt in khel result in a hril thui viau thei bok Sporting le Frankfurt a hian a chak jok last 16 lu ania Marseille le Spurs ang thawin point thum hlo chuak jok last 16 lu ania final match angin thei top tak mewin team tinin an khel angai Aul samdan bera soidon chuan group D a match ni om tura hian point thum hlo chuak team pahnin last 16 an lu don ma se chak jok om lo result kha a om ve theya chu chuan ngai ven ati hlo zual Sporting le Frankfurt te hi anin draw ani chuan Marseille in Spurs an hne box si chuan Marseille in point kwa an neinga team dang pathum hian point riat theu chuta chuan head to head result lakin Frankfurt le Spurs a in Sporting an chung dung dona anin khel tona an result a that ber awangin chu wangin Marseille in Spurs an hne chuan Sporting tan draw result atok theya group ngai nom ber tur ani hial ome Group E a hian Chelsea hi tebula pakhatna an ni don ti a chiang to a AC Milan in point ani rual thei dan la nei ma sela Milan hi Chelsea an machon tum nia an tlom ve a head to head a Chelsea an that jok awangin Chelsea hi group leader ni chungin last 16 lut chiang to an ni AC Milan le RB Salzburg te hi nilani zan lai pel dar khalle achan ve hian anin machon dona Milan mual San Siro anin khelang Milan hian point sari nei Salzburg hian point ruk Milan tan last 16 lut turin point khada to ka Salzburg tan ero point thung ngei angai last 16 lut turin tebula palina Dynamo Zagreb in Stamford Bridge Chelsea ma chondona Salzburg hi Milan laka an ploma Dynamo hian Chelsea an hne bok chuan Croatian club Dynamo zok hian Europa League an khel dai don ma se Salzburg hian Milan laka point khatan hlo chuak ani ero chuan Salzburg hian Europa League an khelang Salzburg le Dynamo te hi point in anga an om chuan head to head a Salzburg hi an thazoka chu atena ani don ani Group F a hian Real Madrid in point som nain last 16 anin hlang kai to a abak thil dang Tihchian alani lo RB Leipzig in point kwa nain pahni na an nia Shakhtar Donetsk in point ruk nain pathum na an nia tebula palina Celtic tan ero European competition be sei tura om to lo nilai ni zandar som pakhat le minute som panga Group F hian an khel dona Real Madrid in Celtic an mi khwal don Real hi last 16 lut chiang to ni ma sela tebula pakhat na an ni don le don lo ala chiang bik lova an chakani ero chuan tebula pakhat na an ni ang draw result aom chuan Leipzig in Shakhtar an hne box si chuan Real hi tebula pahni na an ni dai anga last 16 a group dang tebula pakhat na an tum thei don ani Shakhtar muala lenglu tur Leipzig an film khur angaya anin khelma saka Shakhtar hi 4-1 in an chak to a Leipzig hi Shakhtar laka an tlom le ani chuan Shakhtar zok hian last 16 anin hlang kayanga point in za drenga Leipzig hian Europa League an khel thungang chu wangin Group F po hi alangai nom thei viau Group G hian nilai ni zan lai pel dar khatle achan ve hian an khel don boka
Manchester City in Sevilla an mi khwalanga Copenhagen mola Dortmund an leng lut bokang City in point som pakhat nain Dortmund in point riat Sevilla in point nga Copenhagen in point ni an neya an group match hnung bera hian eng result po thleng se thil danglam tu ra om to lo point in zat theite po hi an point lo in zat te reng po ni se head to head manga chinfel an ni dona wangin Manchester City hi group leader an ni chiang to a panhina Dortmund ni chiang to in pathumna Sevilla an ni ya Europa League an khel dona Copenhagen tan be sei tu ra om to lo ani Group hnung ber Group A cha hian PSG in point som pakhat nain Benfica in point som pakhat vek an nei boka Juventus in point thum nain Maccabi Haifa point thum an nei he group atang hian PSG le Benfica in last 16 an khel dona Juventus le Maccabi Haifa in Europa League khel anin chu don Group A chian an mesen hung ber hi nila ni zan lai pel dar khale chan ve hian an khel dona Juventus in PSG an mi khwalanga Maccabi Haifa mola Benfica an leng lu tang PSG le Benfica a point lo chuak tam zok group leader turan ni dona an point lo chua zat ain an chuan head to head anin tluk chi awangin goal difference mangin PSG hi group leader an ni don Juventus le Maccabi Haifa te po hi point lo chuak tam zok in Europa League an khel dona head to head anin an chi awangin point in ang an ni tak zel chuan Juventus zok hi goal difference mangin pathumna an ni anga Turin club lian hian Europa League an khelang engpo ni se tungtuma hian Champions League season kalmek group match hnung ber turte kan Thlirlawkna ni a angai nom ba ka a hmu nom don group match boruak asan wang lai ber ani awangin zanlai in khel en po aman hla dona in khel hmu nom tak en theu turin video thlir tu te du sakna ka hlana cheu